Halo, kembali lagi baru kita pada yang ini video. Saya sedang siap happy cakap dengan channel. Ngai aja ni cai bet piwa ro kamu ngalai johi. Dan kembali cibun ya pi kita support yang ana ko por. Dan ada M kita one gasen kita nongkong hagan dengan video le. Sedang siap halang piwa ro cakap dengan channel. Dan ngai aja ni cai bet pi. Dan support dengan channel kita yang ada tip pi, dewa like pi, dewa subscribe pi, dewa comment pi hagan dengan video. Dan peselama hulai becak mat yang gani video dan mentugas ni kamu ada yopi hat thumbnail wa mentugas ni to open yopi hagani go video to open yopi kamu cover blackhead ni te whitehead ni te pigmentation te pat yang gani go video ha do kot mentuma te hagani ga khamat ke yang agat te the depth of vitamin C ni te moisturizer ni te sunscreen dekat te ulai be sendon cha gani ga ka make up mah một cam no cover phia cái này cái blackhead whitehead này te wa cái pigmentation te nong kong pen em cam cho order primer pen em cam mana lakme te dep phia mo kat tu phia cái này cái product ini mah kat cam cái jing em cam yang cái skin cái yang phi tengah ada hima ini ci arpam te slek ini benta wa pores ada pores pe temot gani ke primer ya rap ko open dap ya ke to pores ma ke thlu ko wa ini khmat pe te ye pe o slek gam nu te ka te the depth o slek primer te gani ke primer le ya rap ko open smooth ya ga foundation man the slap foundation bilang tu no jan le te gani to ga step ko em kam ha hap art hi man the slap le kap hi te e kam ba chipit chipori yo man absorb haga skin dep o e kam ba chi minute ar minute te kat te wan yo pen em kam do HD liquid color corrector ini to na K beauty ma ngo pen yo phi ga perfect ini screen te uni color corrector nong ye pen em cam ye gitu gua em dark circle la te ye pen em cam do uni color corrector te mentu ngapen em cam yo new color corrector ye ha pigmentation ni te ha blackhead and whitehead te wa bone hi mod em yu bone gua pen em cam da orange corrector tangwa nga mod man pigmentation yang man light me man dark te mod ye cover do new peach color corrector la te mentu pen yo phi kam no cover ma te hini de he mo katu ka ni product sini ti ye phi pen em cam da khti la mod fingers ma tang wanga mentu penyo phi pen em cam ada ke brush hab hem phi products ne te dab kam ne kamu ada orang yang pinong new peach color corrector ye phi pen em cam man de la de em dark circle phi am to le ye phi pen em cam tengah ngam em dark circle la tangwa mala pen em cam ada ni yo man color hijau mah pada yo phi khmot yang ada pair rong tangwa ini khmat yang warna yo phi no ini em dap usle dekat te open yo na phi yo cover ya ganega pigmentation le dekat te hem product dia ngas khajang pen em ye phi cover pigmentation nong la de man pigmentation phi mod man yong ware nong te ye phi pen em kam do orange color corrector nga hini pen em kam do peach color ma tela ini malam
ini bentawa man dark malum malah ini hajan keten snake keten jo ma nyuyong ini bentala tegi phu correct ini lah kata the yo pijan kata da cover ni pigmentation em de chana sama lum malah ya Tawni mandas le foundation now yo bijiben Yo bina la de em acne marks pingam tu ye pe pan em kam do green color character la dem em mu yong ware te ye yu cover do ni la peach color katel le salin ni leng yo pan yo pe ga finish look ma te kate da depth o conceal ma inile pan ar te jande yo pe kate hine khmot le em de chana ye la pa hine yo pe em de chana pigmentation na em de chana ne nyang mong te yang kate yo select foundation na te yo open yo an tengah ini pada MK model 03 beige color na Mamaearth te mana panam kam concealer pinang te ha panam kam phido khajak e hini nibha la panam kam bichi bonong dango man ke daw man crease kaniga concealer te ha panam kam phi khajak ya te ganiga brush panam kam na Mars 4-in-1 brush Tala da em na perdayang piwa kwa outhead brush ma do umot wi ye piw head unu brush na best hanu brush e daw linga hini ma daw bo ha screen yo piw yo Hello perlak ini to final look ma final result hadian with the depth of conceal hadian with the depth of apply foundation hadian with the depth of apply blush ini to full makeup ma pa ini UP